Wara l-inċidenti li seħħew fl-aħħar jiem, il-Ministeru tat Trasport flimkien ma' Transport Malta laħqu ftehim mal-kumpanija Arriva sabiex mill-jum tal-erba' madwar 68 bendibus jiġu rtirati mit-toroq. Minflokhom qed jintużaw coaches privati tal-unscheduled bus services. Dan wassal biex is-servizz baqa' għaddej b'mod normali mingħajr ebda ntoppi. Tkellimna ma' wħud li kienu qed jagħmlu użu mis-servizz tal-karozzi tal-linja. Uħud urew l-opinjoni negattiva tagħhom dwar il-bendibuses, waqt li oħrajn qalu li jemmnu li s-servizz għadu mhux ta' livell aċċettabbli. Dorodu kienu naqra taħwit, u mbagħad xommorna park and ride. Ix-xufiera kollha hemmhekk. U karozzi m'hemmx. Missom qatt ma jerġgħu jdaħlu bendibuses. Is-sindku ta' Londra daħaq bina, ġifieri sewwa kien qed il-gvern tal-Labor. And my husband's English and he won't go in one of those because he doesn't like the service. Tkellimna wkoll mal-professur Godfrey Pirotta li jagħmel użu mis-servizz tal-Arriva u għatana l-opinjoni tiegħu dwar x'għandu jsir. Jagħmlu studju mill-ġdid tajjeb b'investigazzjoni tan-nies tar-rotot għax in-nies mhux qed imorru iktar meta l-idea kienet li tattira n-nies lejn trasport pubbliku. In-nies tkerrexu mill-ewwel ġurnata. Issa titrabbi terġa' fiduċja fin-nies fit-sistema tat-trasport pubbliku. Intant l-editorjal tal-Gazzetta Times of Malta faħret id-deċiżjoni tal-Ministru tat-Trasport sabiex l-Arriva tirtira l-bendibuses. Skont it-Times dawn il-vetturi huma ta' periklu u skumdità fit-toroq Maltin.